Għal-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil lill-Gvern se jaqta' spiża ta' 175,000 euro fis-sena fi spejjeż amministrattivi għas-sistema tal-ismart cards huwa biss pass biex jintoġob. Mis-sena skolastika li jmiss l-istudenti mhux se jingħataw l-ismart card, iżda se jieħdu flus direttament fil-kont bankarju tagħhom. Għotja li se ssir darba fis-sena fil-bidu tas-sena skolastika. Din l-inizjattiva tal-Gvern intlaqat tajjeb ferm il-Kunsill Studenti Universitarji, kemm minħabba l-vantaġġi li se toffri lill-istudent, kif ukoll minħabba l-maniġjar aħjar tal-flus. Il-President tal-KSU kellu qal li din is-sistema se tagħmilha aktar faċli biex student jixtri affarijiet online u biex jixtri affarijiet differenti minn entitajiet li ma kinux iħaddmu din is-sistema. F'każ li l-istudenti jkunu wafqu mill-istudji tagħhom, jieħdu dak dovut lilhom sa dak iż-żmien u jridu jagħtu l-kumplament tal-flus lura. Iżda Simon Busuttil, il-Gvern ħadan il-pass biss biex ikun għamel xi ħaġa differenti. Rrid jintoġob mal-istudenti billi jagħmel xi ħaġa differenti. U din hija pattern, din hija trend li dejjem naraw fil-Gvern. Mistoqsi jekk jaqbilx ma' din il-miżura, Simon Busuttil wieġeb hekk. Fuq il-miżura per se taqbel. Din hija l-mod populist ta' kif il-Gvern jimxi. Fuq il-miżura per se però taqbel. Gvern u oppożizzjoni kien hemm xi kuntatti